Sangguniang Barangay Member Manuel Lucena Jr. nga napapadisan ni Honorable Sangguniang Kabataan SK Federated President Honorable Mariel Paduan. Iyo ini pagsayaw. Honorable Sangguniang Barangay Member Manuel Lucena Jr. and Honorable Sangguniang Kabataan Federated President Mariel Paduan. Iyo ini pagsayaw. Ito ka rin, maestro. Honorable Sangguniang Barangay Member Manuel Lucena Jr. Halino pagsayaw ang minodong. Ganda mga salamat yapon ka Honorable Sangguniang Kabataan Federated President Mariel Paduan. Yan, daw